Ulan kaydı! Уруан кайы тумначылар, сахалы саналақтар, саман сайынадығар, тоғой селени тұрғырдан, арағас чечелі айғыладан, төлбе көлі, жерен далай түйілгені, түрітті әбітнен барбыттар. Будущему поколению счастья предназначая, ко всему прекрасному, лучшему созданию зеленого изобилия призывая, равному круглому озерку, праздничный круг Тюхырге, основали искрящиеся дымокуры, из кизика раздув, разожгли, маслом топленым скормили, запах священной пищи, благоухая, вознесся ввысь. Тоғыз ұлу дойдыңнан, тоғыз қалған ұстадынан, торға бұрғы құттын арияр, тоғам бұтты. Источается также священным деревом Аяллук-Мас, где народ Саха верит, что там живет Ан-Алахчин-Хотун, божество плодородия, земли и всего живого на земле. Айылғабыт маңылақ итчелергер ар қатын олақ суйбыт. Ан олақчын қодоңнан салама ийбыт. Саламаннан семеммет, сайыммытын көрсөбіт. Түхіргебетін ырастан, уйгу бұяңыдардан, көк отынан ыстыбыт, саламаннан кергеттебіт. Ответные желания, пусть останутся благословления. Оғожам бұд бұлырғы, жылтан бұйылғы деді рағынан сырдығынан сәжиян чарасай келек үті дұғалақ. Ол елді болу, оғажан бұлыр туамы таларуға күтті аллара. Өті яға тұттаран баран, Кухагантын кирбетинден сери тому толоттараллара.
Наши предки верили, что злые духи боятся детского смеха, веселья и радостных возгласов. С приходом Айы жалалған баран аяқ туттақтарына, айығып хан аймаға, ағыз кыталық болан, айы жонун айхаллах түхілгелерін анаран алған, ағаллара бите үхі. В седую старину Срединного мира люди, белое изобилие божественного, давали Богу, окропляя кумысом священный огонь. Тогда-то высшие божества, 8 белыми стерхами превратясь, приветствуя, благословляли людей, пролетели над Исехом, подобно этому говорят. Күнжала көрінері, көрілақ тұмыста, күрділақ қарақта, күлбағар жүгіннәқ, күндаллыбык бұғылақ, күн асырылақ, күтіліктан, күлбамаған тұғалынан, ұғығар үдік кірдіғынан ғырастан, арчылан әрәлләр. По преданию седой старины, белые стерхи несут счастье и радость. Кому давалось увидеть божественный танец стерхов, тому предначертана верхними божествами счастливая и долгая жизнь на земле. Эн бар болаңын саха бар. Жөһөгөй бит оғыды төрөк күн төмчүле, үйредүт, үйескет, үлүннер, үксет, айылык, айылык. Жөһөгөй айыбытыгар, уруй, айхал. Уруй, тускул, айхал, мечил. Çöp-çöyor sağlıgar, çugastan çoranından, ıraqtar ıyağından, ıgırttan, ıhır, ötek kömün, üyünne, ketehilah kerekemmik kelle, uruydaq, ıhıq sağlannan. Настал священный день белого изобилия, праздник лета, счастья и радости. Почетные гости национального праздника Исех 2023 на праздничное Тюхюльге вступают глава города муниципального образования город Ленск Анатолий Эдуардович Макушев, Кузьменко Сергей Владимирович, заместитель директора по общим вопросам Ленского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Томск». Югансон Алексей Викторович, начальник Ленского энергорайона западных электрических сетей общества «Якутскэнерго». Малышев Андрей Владимирович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Ленское предприятие тепловых и электрических сетей. Орлова Элеонора Александровна, начальник службы перевозок аэропорт Ленск.
филиал аэропорта Севера. Заместитель директора филиала Ленское РНУ Общество с ограниченной ответственностью Транснефть Восток по персоналу и общим вопросам. Игорь Петрович Карпелянский, специалист по социальной работе Мария Владимировна Альбрехт. Дорогих гостей возгласом «Овуй» призываем! С умиротворением внимаем словам Алгызчита, обращенным верхним божествам Юрдук Айлар, и принимаем благословение благодать, ниспосланную верхними божествами, открытым сердцем и с благодарностью. Ырахтан чугастан мустубут ытыктабаллах лочеттарбыт, аймах беляжоммут, бир дайдулахтарбыт. Үрдүк кыһыл хаяларда Ленскай корот улуу ыһыгын алгыщыта. Битихииттеринен аралжыттанан аяннат паан аймагыттан үрдүк айылартан алгыһы түһәрен бар жыннорго уруйу лохтуу жолу тоскойо төлбе дигер киирен иһерлер. Ардағас масахалықтақ, дүлім мас ütелақ, көміс чоқтөлінен, күн жоны тербіт, көз келдер біт, күнді ағаппыт, абараллақ суғанан, айын жона барабыт, ал отым чита, бір жабытық, алттан бағырғас, қатан тебір хекәнім. Сирім дөджім итчілері, улу өлелі бақытын, Ания дөрдне варылдағы чита, ан алақчын қотын, бетті қарым ичігінің, антаққарын күлім аллайын. Бүгін, өз сүллері өстәқ, өліневе қотын арға бенідде тұрар. Ағыз сомық алтыспыт, тоғыз сомық тоғырыспыт, онымғы тоғырдыспыт, аламаста кырай тояны бұл біт ленске көретігар. Ағасы дақығыны қыстан, тоғысы дақтың қоратынны туаран, көғік көктенен саман сайын айқалды, үйері бүтін үлдесті кәлен мұстан тұрабыт. Сірда бар етчілер бет, алғы сүдегі тоған атчылан, араңатчылан, жоммы сергебін, ұйгыла олықтан, ұғын үйелен, Ленске көріппіт, күнттен күн үйіне сайда тұрдың. Әлбәғді әдәрітчаттар үйіне сайдан тағыстынлар. Түрәбі дөділерін сайындардынарден. Айыдан астағыздастарыттан арыла аладынан аяқ тұтауын. Аха, үйерін көтін. Бегі үйері бітін тәңгөлләстін. Уруй болын, айқал болын, тоску, дом. Үрдік әйге, үте бағылыға, мұңырасық әйге, мұңытыр тойына, бараммат көяр, бастын дүлдіта. Үрін, сырдық әйге, үте бағарачыта, үрін ар тойын.
Тоғыз қаттығаста тұламаман қаллан, алын артығыр олықтақ, айы айымаған атчылырған Аллах, бары ақтара елір бұд. Үтіе қараққаттыдан көрін, үшігай бұхытынан білден, үрін тымыт өлден, қара тымытын қарайын. Аламаман қаллантан, айы сырының ұйтан, үрдік бұның қаллантан, үрін күй ағалаңыт, тұлабытын ұрастан. Ағас өтті бүтіттен арчылан, тоғыз өтті бүтіттен көміскен. Айы күйе алғығынан абыратын, күн күйе көміс күлінен көрдің. Аңды дүбіт алғатын иләтін, арайылы алғатынлар, арчылатынлар, араңатчылатынлар. Жон серге, нүрдін тұбыстын, сиреддин сырдатын, қаныры ағардын, әттірі қаныры жегердін. Бары дұробай болуғын, жоллақ болын, жолылы тосқойдын, үйері әрәңәлдестін. Үрі қалламыд, ұрас сырдық болын. Ил әйе тұрғыра тұрдың. Үңе сүктерді айылар бұтығар, мақтанын тұнын, айы жан астар-астарыттан, арғыла алайдынан аяқ тұтабын. Үрін бұппағанан күнділігін. Маған сылғы селінен кәнсіксік тахарабын. Урой болын, айқал болын. Урой айқал, урой тұску, урой мүшіл. Дом, дом, дом. Саргылақ ұғық бұд, айы тұғынан, арчыламмыд, самал кымын. Үрін үлгеден үрдігер, оқтыр үтө кәммет үйінне. Божественный напиток кумыс преподносится главе муниципального образования город Ленск Анатолию Эдуардовичу Макушеву. Уруй, айхал, тускул. Аламай күн сыламынан, үрін илге кеменен. Миллион дорогие уважаемые ленчане, рад всех приветствовать на нашем национальном празднике ССХ. Наконец-то пришло лето и на нашу землю. Праздник ССХ всегда сопровождается таким основным понятием, как единение. Единение всех народов, всех людей, проживающих на территории нашей богатой Якутии. Сегодня актуальность этого понятия, как единение, наверное, для нас выше как никогда. Мы сейчас должны быть все едины и по национальному признаку, и по религиозным всем нашим понятиям, и вообще едины. Потому что это очень важно, чтобы выстоять в той войне с нашими врагами, не врагом, а врагами, который сейчас происходит на территории Украины. Я желаю вам быть едиными. Я желаю, чтобы во всех семьях нашего города Ленска царили мир, уют и согласие. Я желаю, чтобы дети наши радовали успехами своими. Взрослые были здоровыми, никогда не болели, делились своим опытом с подрастающим поколением. Тургурдун сахабыт сире. Уруй! 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 С праздником, ленчане! Здравствуйте, дорогие ленчане и гости города! Позвольте от имени председателя городского совета, от всех депутатов и от меня лично поздравить вас с нашим главным, самым любимым летним праздником ССХ, олицетворяющий праздник тепла, лета, солнца, единства и дружбы.
В нашей республике, да, бывают суровые зимы, но мы всех встречаем тепло и добротой. У нас бывает порой засушливое, жаркое лето, но мы всегда успеваем получить богатый урожай. Наши недра полны нефтью, газом, золотом, алмазами. Но богатство природы завораживает. Но самое главное богатство – это наши жители. Давайте крепким духом, душевной теплотой, любовью, заботой поделимся со всей нашей страной, чтобы к нам вернулся мир. Тот долгожданный, нужный сейчас в наше время мир. Я желаю каждому из вас, чтобы ваш дом наполнился солнцем нашего светом, теплом, добротой, любовью. Пусть будут здоровы все ваши близкие, и пусть все традиционные ценности, которые символизируют данный праздник, крепко хранятся в семьях и передаются из поколения в поколение. С праздником, линчане! Праздник ЭССЭК 2023 считается открытым. Приглашаем гостей на священный танец.
soğunu Öttüklerden doğuy soğunu Omoy bay bıdı sağıttığını Doluqdan mı doğaya Orayuttan tutanmadı Doluqtuğun segeri deri Elle bay bıdı sağıttığını Alda onca arılıdı Dastır kıtılı beriktibi Baydır kara bordardıbi Bani üredi canlardıbi Öğreneri ebekte Yügeyin bakihane Hamsık günün ergiyene Önüne bir türüge Örü usta doğruktane Gel bit sana sılları böde Kestilleri de bolunları Ümit sana cılları böde Üdümen yürü ağallığını Hokey der hokey Hekey der hekey Çeynere doğuttur Sılay bıdı bilbekke Sağımı taptırın küdüne Oluktuğun segredere Hokey bıdı giyene Oyunları da balıkçı Hekey bıdı giyene Ekkirir de balıkçı Hokey bari girenye Türgevini kenedene Hekeyleri kıttanladı Hekeyleri devini davadın Alttan bastak sirekke Alasayı aralıydı Mutukça ve targıya Cikti sıyda tarhanı Kadın maspıt laglaybıt Sebiri deve kahırde O kaybın onyo bare Ay darayan beri ben Han okey Okey der okey Hekey deri hekey Kıynatı bol budu canları bare Her evli bor bu doktor bare Kallan ki mahtana beni
süpürüyedeni. Sabah bolar bit körüdünü. Sütümüle tüstaftene. Uran ay uyguta uhadene. Saka sarkıta salayedene. Yoktur lenskei sirigere. Buradan Urankay omuga. Argahittan etene. Esküdür ayılga oda. Kaytar oğukay. Айхау! 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 Айхау!